Kunabantu esilwa nabo asibanqobi empilweni, and futhi ngeke sibanqobe up until sibazi noma siba understand noma sazi ukuthi silwa nabantu abanjani. Uyabona uma ungazi ukuthi ulwa nomuntu onjani ngeke akulula ukuthi umnqobe, because ukunqoba komuntu ukuthi mazi ukuthi uhlobo lomuntu, wazi i-weak point yakhe ukuze ukwazi ukumnqoba. Kunaba abantu esilwa nabo kanti abasaphili kade bafa. Uyabona uma ulwa nomuntu okade afa empilweni, ulwa impi ongeke usukwazi ukunqoba, ulwa nomuntu ongeke ukwazi ukunqoba. Naba abantu esibazondayo kanti abantu efanele sibakhuleke ukuthi mabaphile bese uNkulunkulu abavuse, ngoba silwa nabantu akade bafa. Ubona umuntu ekuhlukumeza, ubona umuntu njalo emosa impilo yakho kanti lo muntu kade ayifela nje vele. Ulwa nomuntu ongasaphili vele already. Uyabona uma ulwa nomuntu osefile ngeke uzukwazi ukuthi unqobe, ngeke futhi uzuyinqobe lo yimpi molwa namuntu ofile. Uthi isambulo iRevelation chapter 3 verse number 1 uthi bengithi kalokhu bengithi uyaphila kanti ungofileyo. Uthi bengithi imisebenzi yakho ngiyayazi ukuthi unegama lokuthi uyaphila kanti unjani ungofileyo. So empilweni kunabanye abantu esibaphila kanti kade bafa, kunabanye abantu esibaphila kanti bafile. Silwe nabo thina kanti silwa nedumbu, boqaphela ukuthi ulwa nomuntu onjani. Kunabanye abantu ongabanqobi kanti ulwa nesidumbu, ulwa nomuntu okade afa, ekade yaphela indaba yakhe, namagama akakhulumayo kuwena nendlela akunyumva ngakhona empilweni, unyumva umuntu osafa empilweni. God bless you.